Mwanya wala tuenda unanisia yulu wa weananu wa mivai na tukukite imwe kwa imwe va Mutongoi TV, Mutongoi FM na kusilandini wa page to ya Facebook ilani Mutongoi TV na kusilandini wa channel kitu cha YouTube ilani Mutongoi TV /FM official kilungu hiki leto kwaku ni ngwatanio ya makanisa va Kenya NCCK memwamba na Canadian Food Grains Bank na the United Church of Canada ondomwe na muradi wa ulama kwete mbau wa nature wa kusisia nema ya kusubia mwithu luko ondumona kuikithia kana wase wa mwene nde ndwane ni wavikia na kuiwika nyeni to Robert Mutuko na hindi twina aini alaha maumete ward ya Athi county ya Kitui ondumona officer kuma kwa NCCK twenda unena nisia yulua weananua mivai tumane yo ni ata tutona kwa ilia weananua mivai ndwani situ kula tuikala kula tuthukuma na gutona tutethia ata na ende itwenda kuiwa mawoni maku makulio maku kwisara ile itatukenda imwe itano ila ni namba yitu ya otomani mukuve na inde kanithoche aini maitu maturebi masitu amo na meka hata na inde nenda tuambie ngalikweya karibu sana turebi masitu maku umite bana wikata. Asante sana kwa masira ni twa Ramadhan Kinyamasio numete Athi ward bandweta wakilawa na ni gender champion ni muimi NCCK itaishirika ndokumana na mota gender champion kwa advocate maundumo mamibai ndoani. Asante gender champion nitokite mtu elesi kiuni chao toke kwako. Kwa masitwa na kwa nita Elizabeth Wantia Wanjoroge numete kuya Athi Kitui County na kwa nithi wa ni gender champion maundo ni mabiasala ni mkoni wa biasala. Asante na indi tuminukulile nako ni muvea mno Robert Nondo mwana no kwa masitwa nita Irene Nguto Angoka ni thukuma na ishirika ya NCCK ambayo ni mwambo wa makanisa Athi ward Kitui South ila Kitui County. Asante na karibu sana na indi nienda kuambia okwaku Irene yolati unenea weananua amevai kana gender balance tuinenea chau ila tunenea weananua amevai tuasia anduonze wisekwithia animetwe mesani mawase mo mawoni mo wisekwithia animethukiwa na nimanengwe ndaya wisekwithia baino mwa wati wanza nundu akitume kimwe kana kila kingi bai mundu unatulwa nundu ena mamutha ma mwanya kana nundu ni mwanarika kana nundu ni wa muvai fulani kana olongi kwa uni kuyanania kila mundu wonde itozisa ni mundu mukani mundu ume ni mundu muimani wa muikani kana ivyo ndeni tuyanene ivyo ndeni tuyanene. Asante Ramadan watu wa gender champion kwa tutavio kwa kubewa gender champion no na ni chokela cha tumia oli kama no maundoni ya weananua amevai gender champion ni mundu la wana na shakana usomera sia andu alangi ndwani kuwe misini ubo wa mevai ti train wani NCCK na amatu training disicho kanumpe gudile bedama isobetwe katika ndoa tidi somedia ando asange ndwani kulinga training at nengetwe yes ni gender champion ndio hiyo ndio amba kwanya katika training ndo ambogo to imwe katoa training aipiki wa ndo alama kama piki training kana moke kusomedia zwange iwe wako ni wewe kwa gender champion. Asante uziwa wiki kana ni wabundi si andu alangi na ni wasikumia weananua amevai ni chao kila cha tumia wende uaniki ta member katika group nokie waza kwithia ando ala nai katika group la nai mokie moona ni naile kuthi usomea training is kwa kuthi training ni kana kwa manenge kila tulengi katika training kwa ndo na kwaje nyemwene na interest na members ala na mama group la try kana kisioni ni mendao na kwa nikasome ngekwe training isu ni kana kwa nokoma tungia kila ni training kwa ndo party ni nye namo asante with it chali kana cheli. Asante niwe soturabia mu bikiti training wa Elizabeth Joroge ni chao kila cha tumia ndo twika gender champion nita Elizabeth kila cha tumisie gender kwani kwitha ni gender
ni kuona andu meitu makinyanyaswa na kwithia mateku kwimana monimo ao kwithia mateku mana mailite kwika ata na kondu wa gitumichu nona ngerwa ni njenda no ni mabundisie ngamamanisia undu batona kwikala me bamwe makika maundu mo bamwe mena ngwatanio bamwe na kwete ukwati wo bamwe kondu wa gitumichu nona nusio ni thene njenda champion. Asanti. Naindi naku Irene, tuisisia wianani wa mivai yetu tona kwansi atupikite ba tambia Kenya ta kaunti ya Kitui ukamba wito Earth Ward watato sisi ataoyo visa nao tauthi yokite tivikite no nasi tuende nai lakini tuivasa na nundu wasisia wena kundu matietu etina ta Kitui South nitotietu etina nundu to ibindela atene ila sithio sia kwatite omondu mukokesa githia no watwikithisio wa bumusi wase wake abikuwa ndi kwiwika abiko tongwini ukithia ula mundu mukandepo wase wa mundume no kwikata no wo kwiwika mauya mabumusi matiwe mundu muka ala mateindi bibumusi na yukisaidia no tutietu etina twabika maundu makao makimibai bado aka no mende kwisilanya wala makaoni na sana situ sia twilitu kuno tutitu etina wabika kwithukisa mawase katika mautongo ona katika mesini awase wa mundume bado no utongwete lakini no twende uthuthi andu iso kithia kila wase no wewika kithia ni wase bandu makwikoti mundu muka mundume mwanarike sekithia no wetwa mesani na no atata kueta wase wake ute na kunduani maondoni mauteti nao makanisa ni maondo maili hata tamu ya NCC KE ngwatanio ya makanisa iti unenga mibai yonde miana makanisa ni maito makanisa ni twende nesa na ta NCCK andu ala methia mustali wa mbeni athukumima ngaika na atongo ima makanisa no wasisia makanisa ni motongo ya inge menaka na obala mana atalita no twende omadhuthia akamose kipaumbele sa kwikata kongamia katika makanisa ku athukumbe maitu makanisa na aunga maitu makanisa nimende kuthuthia andu na kunenga akamia nani kwisila makanisani kuno mende kwithia mo atongwe kwisila makanisani na methuthia ala me utoini Asanti. Ramadan, yes. Earth Ward maundu maili hata mutanambia maundwa makubundisia andu yoluwa wianani wa mivai na oyu maili hata kuma mwambia kumabundisia tonda kwa sababu na ubadiliku pia na change ubadiliku la wevo tene pe maundu amo tinona itina binite aka kulingana side wila tithiro na susiando takamba ukatani si maundu amo tama kwa ni mundu muka na amaitameleka maundu asu lakini tuambie kwa nayo kwino ubadiliku wa kwesa kwithia saini mundu mwana wala kwithia no wala kumana maundu amo timao mundu mukaka na market na tende uko kwa ndambio bulisa ngina siana ila situ sia kwanga kana siaume uko ndambio moni equality ya kwithia kana kiume nikana nimele baile kwithia maundu amo nimele kwa ni kana kakika kana maundu amo nimele kwithia nimele kwa ni kana kiume kekoka nikanaweza kuyantete la balance ya andwani maana na kimeko mo maunduli yutasise kulingana landu matane siki na oyu nituko na change ambie although ya yuki tombola na kindu chende na kuyana nundu tikindu kitona kwa muka suo moto kama katika ni kibindu kie nundu ni kindu chu change akili chandu ndu change ndu change tikindu kienda metoke tikindu kienda kalano ando maende na kuimanithia yeah no kindu chu change bola gradually kwendeo mbola kodu tas na sisi na limangu milie tas in 5 years and 10 years to come and makadame awaya kwithwa maundu amwe tindi manaswania Asante. Elizabeth, Ramadan anene ayolwa aume na asia aume nitambi te kuona isinda ngaka akana mo maili hata Earth Ward nima mnenge pemiana akayume na wasia Earth Ward na pengine be sithio bado ita namba kuma siende na ubine yo mundu muka Muvea Robert na sia ubande ni waka na mama oyume no thasio
kuma twanana ana pena wiananu wa mivai amama yumeno thasio nundu tene onelia mama nutono gwiko maundu make ebithite ate kwenda kumilia kula kwi muse wake kana kwi ciana ciake indi oyune ni mama ni mama nite kana be bata wa kwete ciendo mesani ukithia ni metho na kunenania netha ni mibango ya musi ukithia ni abangwa matindi enzi onze ciana muse na mama matindi enzi bandu bamukitha ni mobanga maundu meimwe na amama na kana mona right ya kana mena bata wa kutetheswa na tumia moma wiya mamisi yuti la mama mane gwitha cia mawiyo githia mama gwite wiya wonde nundu ona no wailite kuthukuma kumana na kitene kila jevo kana mama ni tawa wailite kwithia na njukumu ya maundu mamusi ondu amamo yini mama nete kana mena mawiya mama tono kutiwa atumia makathukuma na ndo kithia musi wina Mungu kwa uma we on kila mundu no atethie kila mundu no atete ku participate mutumia ni utio wa miyo na ithambo cha tiwe wa mundu muka asante Irene elato nene ya maundu ma mivai nitukuthetwa ma ya politically asu ni maundu ma kiuteti socially ni chemical don't twikala na economically ni kiukwati ta NCCK ni musaitie maundu asu na biki yabo no mwasie peki no mukwarete ni mwachivite twambite na mikalile socially aindi twatabwa tukwambia muradi uno athiwode netwekie usese wa mitu indi andu mekala na twasisia nindu nitukwenda kwete kila mundu mesani tuthukome nake wandu amatumia masaa moata ituku hii maina masaa 28 kwa masaa mingi methia makikata na twethia katika masaa asu 17 muthenya mundu muka akua masaa monza akiteithio yote ndibi bomusi ulani kuwa kubwangwa kutakibuna mundu wangi bomusi na kwisila kuku twanzia kumathuthia usio wakwa na mawia wise kwithia ni walanga masaa anu utetha cia bomusi mawia matendebi wambiye uya wako kana kaindo kako katwa na kwete mbesa na nitwa service kundi ila sitwa village saving and loaning association viesele na mbesi ila nini mundu asevia kwa wiki ni silingi mbao kana miongwele ukithia mundu la wino kwati munini ndana ati wanze mawisi unaona yana kindu mwambia ku misaidia bandu akianze na kwisiluni tuonete aka machosa mbesa mundu akwambia biasala atambia ongoko siake bubumusi angi mayambia kubanda mboka ka kitchen garden of bubumusi na nimambie kukela kikundi ni makweka biasala na mundu musi no kumanzende pia ukukela wabika katika ini makweka na kisio tuidhudi andu mekale na Mungu makaoma kimivai misili kisa kwivya ni mwole kanga sana sea yetu no si male masala maileno kisa kwivya sina mundu kumatongwesie na tuisome vya andu kwikala mei na kwiko tuvamwe andu mekwiko tuvamwe baivya na makao na kiendo chumi kivyo na ngwata ni nundu andu nimambie kwitikila kwikalanze tuimwe misini kisioni ikulini tuike utuvamwe kebyo ni nyama ya utongoi tuyasya utongoi chila mundu mukatu na munenga treasurer kana secretary mundu muka nenge chairperson nane ngo position yo ingine nange yabika kwa motongo ima masilanga na mengeto tuna kama tongo ite tiyo menese mundu makibonevya ona silanga wasoba mundu mene ungamile tuweza nito kwenda wasewa mundu muka wa mundu na mamudha memwanyi ona akewike atutabie wasilango no wasobu wethia wili ata kuwa sisia indi kwende kisioni andu nimende na ngwata nyo kuma misini ona mebuko yo na mbesa tita indi unekala ukisaidia wathukumye bumusi na ndino kwati tuende la mbesa yako ibo bumusi umesia hivi na bene isomo sia indi utona kwambia biasala na indi utona kwambia okota sindu sia kuoba bumusi tamundu muka asante Ramadan ndio si baria sila pengine mwezi tu muikomana namo na sio ku andwani nondo ni athi ward ni kate ndwani ni rural area si bila mwezi tu muikomana na sio ta mwijenda champions withi twe ni siete thina no mwende na usukuma
pethiwe na wiananu lakini ni siemela pengine sithe no sithio situtakamba kana sindu twemanicie niwo i challenges imwe kana maumu ala twisila twende na maundwa isithio imwe ni ukisota jandu weze kwitha ni maambia kwitha sithio imwe ni bana kutia no lazima kwa kwitha no ithia utena mituki ya kubindwa ile ko syandu nikanaweza kwitha ni mona kindu ki mundu sithio ile sithio anandu ukambani kwitu ngalikota sisya athi ni sithio sya kwithia mundume tevala wende kwithia ekite mpakayake akataguo kwanga kandona kuonenga kindu kimwe na gwa murumuka chuko ya miene yakwa ikombini syapo kubila sivile lazima tukaza kwithia nela ila nini ya kwithia mosi huu witu tunyekiri chakwa tuigekiri chitu kile tikile kile included mutumele included na siana you challenges lazima kwa kwithia ndo amando lazima kwa kwithia ta we jenda champion wa mbio maana ndio tunapata balance maundu mone kanaweza kwithia ingwa mundu nethia kana wega emotie katika maundu amande ukithia lazima zaingi ndu amba kwithia we na mituki ya kwenda kuona i change na no lazima ukeza kwithia na change no uchona bala chambila ni kanaweza kwithia ni boambila kwikara kuchea mbola cyane ni kana kisa kuoneka nundu kwa kubana mutumia wimutabia kwa na utethesha kipeti kwa thande niyo uketa kuja atichao na yuko muonya kuthandimia kwa mundu umeti kuthuku no lazima mwezile nzia igasa weze kuya no ambio mana wewe kuthandimia ti lazima weze no ibeti wiwa kama maikoni mundu ume wali totethesia mundu ume wali totethesia yuo na balo kuza kunengele ka chance ka kwitikela uyambia kwa hii chance chuchu ombola ngina kyane azinto na kwazi mama wesilo challenges ila tisela ingi sikwenda haraka na sikwenda mundu kwenda kuona sino kwa mtuki ya asante Elizabeth etwisi ukamba wito muno wiwa pepo nena twasya munda ni wakibeti kithekani cha mundu nikwasekana kwa mundu mukani baya baima wabepoka uya wake wa kuikwema lakini kithe kama mundu ume ni wewe ungamite ni wewe lito nena yulu wacho wewe lito weta ni babe kwemwa ni babe akwa disi ibeti oyu kuma mwali kama mundu ni ma kusikumia wena ni amebai aka athi wode ni maningeto mwana wa kwitha na ithe kana okethia ni muikalande na kunenania nundu thina mwingi twina uo umita bau ona ti ukamba wewe uoka takubikenya yonde aka ithekane mewa uime lakini ti wapi haili hata mbeya nasia kuma yutu amana kana ando ni mailete kwita na weyananu akani manengeto mwana wa kuya ya siendo bila sini ko mengo ataniona asemo nundu ila tu mabundisi atumia methiwe na kindu kita wa wete mawoni pamwe Elizabeth ambao nkamio tusisia wasya waku tuika wena mathina no siwa oyu nenda kuka kwaku Irene kawa mebai GBV ni kindu kimwe kithitwa kithina munene na kikisie ikinene thini wa kuyanania mebai tisi GBV ili hata Athi Ward na county ya Kitui na mwikite hata ta NCCK kwikithia kana kawa mebai ni wathala asante makao ma kimevai Kitui county namba si yolo basi si alama tutalila namba meza si yolo kwa upande wetu wa Athi Ward ni tusomethia handu referral pathways kana indi maile kuskata ithia ni kana ka kwa twa bandu bala waile to thi kila cha ile to kwikwa uwende kembithio ni andu mekwe mano ba musi bala maile ta kuthi kwitu moso tuika ku create awareness na kusomethia andu effect sia sindu mwitu kuika makawano kingi tuika ni kumakwatania na partners alangime
me within Kitui South watu wana kututetheesya lakini kitu cha NCCK ni kusomethia kwikala me bamwe na bala matu wana kusikata makawasu mengi na kumajuthia mende kuadanga kangaroo courts muno challenge kingi twende kusembana na uyanani wa mevaini kangaroo courts kiseithia nisi akinangiwa na no siende kumi andu nimende kumia na ile wende kwika muradi na no kwenda andu monze methie mesane kana tuike muradi uno nisi wa mina benela ownership mekasi ya muradi uni itu lakini kwina makawasu muradi be bandu kethia hoteli kuni twende kuthuthia andu mume kangaroo courts na maskate na twi masomethia meya wila ivo yulwa makawasu na tu ambao kwa GBV tete na siana cia itukutwa watene tisika no suni thino mwi athi na mwiwika ata nundu ukethia pengine keli tunundu amikalila ibaya musini ko kethia kabaka umeka kamande kayona kuta kokwimugo kana uyethia mikalile ya sini ya kasukuma kana wanasi yamwe mainenga no mwitu kila tukwika athi twika kumasomethia umuhimu wa kusomethia kana na kukasukuma na pia methie na woni twina ciana miaka 5 yukite kana kaka kethia kaendo the school twiria twivangite ata ku athi ward ni tusomethetie ndi andu matona kwithia na woni mwisoma current situ oyuvala twiva twina ciana ni tukwenda sisome Vision 2040 twenda twithie twikite ata vakatika tusikija andu nimevanga baina kana kate kasulila vanze yani na katika mradi uno tuna component ya H wala methio wa miaka 18 ala mena ciana na mo nituthukuma na mo tumanengete mabuso na atwa masomethia makambi ya kitchen garden misini wisevia no makwatamboka kwithia mwana na ile atala no mate makethia kana kani katetheka kumo so twika kusomethia andu ku create awareness na alange oyume na ciana twina mo ikundini asante Elizabeth twendeye twinene ya yulwa akakunewa mwana wa kwithia mena wacia yulwa itheka ni ninacia kana akamena wacia na wacia la mena woni mo pamwe na asemo nundu no lazima mekalienze sindu mesani makwatianisio uneni mume na woni umwe kundu au akanimanengetwe kipaumbele kuma twamana kana bebata wa kwithwa na uyanani wa mevai ukithia tila atumia manokela memo kethia ni mubande no itheka ukithia mutumia no athi akamanzo muthoi akatoa kitheka chake oweka ukithia mama ndana mana indi ibindani iyu pena ula kwithia andu machumiranira kana mena uwasi ukithia ni mekwika sindu me pamwe ukithia dano kitheka chute wa mama enthini undu nusu akotakitheka ethia no munda utemwa o nthini nundu no omwe ukwithia akitema na akitethesia undu nusu oua mama mena uthacio wa kumana maundu la mende maundu la tunasi ani matumia yu amama menzeli pyu asante Ramadan yes ndiye sene misconception kana ni jisilia yende na koka kana ni wo au mease kana kakili tunikasomethi we na kaeke wavina muno na we yani kenda ukela mundume tisikana no komanete na kiuta we gender champion na muika hata nikana au maikeso likuwa ni jisilia yu naongea mbia kana tina empower mundu muka na kwa mo bunde cia mundume na ke ikalata na mundu muka empowered nigo boy child ma boy child na girl child kwempower keli kana kake kama no kuliko kana kake ume yunu jende no mandela ito balance balance ya andwa kwana na ito na kaza ni kana kake kani ni empowered mono lakini ono kasisi mono ti empowered mono kaina mbobikia kaka kaina mbobikia ila power ikuweto kila kivo tunapasha no indi tambie kuona kana kate empowered mwana kudio kakiume lakini bado mwana muka wasisia oyu ila ukaenda kuchange utui change mwana muka ka change utui muhimu wa change kana kakeka wa change nde wa change mundu muka wa change race nima
ya andu ya humanity kwa kubikila ngwazi tikwazi akana ka kiume ti empowered kana ka kiume ni empowered kila kiwo katipiki ya ambola ome tandu anjo kitumwa na imani ma gender based violence mondula wiki katika undu huo ni mundu boka we victim ti mundu ume wala mundu no victim lakini mundu la wiki katika ukau ni mundu boka Mungu akwithwa kekanita amamie maundu atene makumana kwala ni kila kindu chonde mesani na kibeti ithi acio andu mebasa lakini mundu akwithwa sindu ici natwebo kwa mundu mwiyo kwa kacha ya mundu mwiyo stereotypes ile cia cithio nicio cituovete na hii cituovete mundu akwithwa ni cithio temerie ciliu ngiri skulu ngisoma jondongi lakini asioka musi umewenda kwa kindu kingi twithome na kwenda kwa kindu kingi twithome kana tuine nikuza kwithia kila mwanzo ni mwalimu skulu ni kingi lakini kila mtu kwa tabu ya thome ni kingi kila mtu kwa tabu ya thome ni kingi kisoma kitu bila kile balance na nikuza kwithia isili no lazima tikambia iti sindu imwe nikanaweza kwithia idio nentambia kwana na tandu ekakwase mwana amuka kumana kana kake kana kanyo kake uma withe ntambia kwana na tandu nikanaweza kwithia niterwa nanyo na mungu wako ikalania kuko exist tandu kuko exist community tuwe na woni wiba umwe mundu ambaye kwithia mzimwe kibeti kina woni wacho mzee na woni wake na chachi na woni wacho Mwenyezi na Mungu kweli. Haitaoneka. Mwenyezi na Mungu. Asante Ramadhan. Naili mwithukisia wa Mutongo FM na musiaisia wa Mutongo TV. Twende na unana nisia yulua wana ni uwa mevai. Tuna Irene ofisa wa mevai kuma ngwa tumena makanisa ya NCCK. Tuna Elizabeth na Ramadhan. Halani NND kuma ward ya Athi county ya Kitui na ningu mbao asia maruma mevai medhitu maibunde siya NND iyo wuluwa undu matona kuyana ni ya mevai na kuikalania na muwo kuikida ni madhu kumabamwe kuwete ona maendewe dhawi na kuyo kana mawoni tutumie kwa ilida tukenda imu itano na neti usisia mawoni makutuende yete Irene we mundu wa muika na tuyaza tuyana nie andu onde oyu andu ma muika majensi Mona yesilia yenge ya kusisio kedia nimeona generation ila ingi andu alange meba ambewo tita mekuelewa maundu nita mume na umanyula muingangi ndisi muika tata NCCK kuikidia kana amuika ni mwamaete bamwe na nemedi waneswania yemwe undu Ramadhani waweta katika ikundi sito ni tuibia na amwitu watumia na muika na ngalikwela muika mekwewa mume ndi kundino ni masoba sia kikundi so na memoka nitwikalanzi tukeiwa mawoni mo mendata mabangi tukikata ikundini mona twikiata nundu wikilia wa mabula nyani ikundini ingi ukisa kwithia meona andu matoete maundu mo mbola ku meme ikundisio mekwika maundu mo na twimanenga uteithio kwisila ikundini isu kwa kila muimika yonde hivo mika hivo andwala itheo wa miaka 18 18 mpaka 35 na kuambatia asante nundu wa kwitha uni na monere withitwe na quote generation isis bamwe ni kwenda wi nundu onde ni twenda withia twethia ni suania yimwe na ni twasonga bamwe na tuke na yonde ni wa atongoi makanisa na pengine walange masithio nundu tuona moko ya ndwani yo ni chama tona kwika kwikithio namo ni matethesia ndine wa wena ndwa methai kindu tambe ni maybe role models kana atongoi mikalile yo andu matona kwikata kumikopi na ila tunenia kisioni makanisani ukisaidia mwikalile wo ni mwikalile utona kwasia unoni witikilite na pia metutethesia kusomethia andu nundo na monitu masomethete matutethesia kusomethia andu kisioni na memathupia maundu ala tusoma wese kwithia nitweka twi bamwe namo asante Elizabeth
twenda kuigwa ngelekanio ya athi maundu ala mwende na kwika pena ngelekanio to no tunengo katwia cha wiki ni kisenzetie na kiere to nundu wa kwitha ni twambiyo bundi cia andu ma ward ya athi yulu awe nanu amevai success story muge na cia kuma twa bundigwa na itu twosa mwana wa kufundisha community kwa maundu mengi masenzetie katika community na bu mbene unethia mama nutono kulia usomethia kana ukithia family na ciana na cia high school ukithia ukibetiki kala muci omana kiko na biashara na wakikulia ukithia jasia ni pesa zitena cho lakini ibindani mwitu ingi ni muothu kuma nundu ni twambite sindu tusieta VSLA ambapo ni kumila mbeza tukuweta nini kiwango cha nthikila mundu tuonovikia tuumia ta member kana ta kikundio zilingi mbao kwithia tuongeania mbeza isu pamwe nisiethwa si mbeza mbingi nokithia mama nutona kukoba kuma mbeza nisu na indiane mbeza isu akithi aisiaivia nokithia nutona kwambia biashara wake nokithia we na family yake ni baiteka kwisa biashara nyusu kwa vitu bicho ni tuonete ona mama achoza mbeza isu aitwa asiana siake sukulu ngithia thani siana sana soma oyine sio isukulu misiete na nguku oyue na nguku misiete na mbui ni ile na mbui na kila kingi ni kuithitwe na mugo misiene nundu andu ela mabundi izwe na mama na kana nusio kweka maundu me pamwe na ngwatanio yuwe ila ula kautu weta wa mivai ndwibo nundu andu mete sindu mesani makisiswane abamwe na inde machukila makika me umwe kundu awuni tukuona kindu giki tethetie community yitu kwizela kwete maendeoni na kwete Mungu misieni yitu. Asante. Ramadhan aume namo maende ya tata itina wa kwitha mwambi sema ukundi sio nundu wenda na ikundi bingo kethia no aka maundu ni maingi na kwedo na umbano wa school withia no aka na indi yu aume mayambi ya tata school usiwe no mana ko india na ko india tisika na the world aume ni masenze tijisilia yu na makona bena bata wa kwiko ni maundoni kuma NCCK yambia training chayo anda UCC Canadian United Church na mashirika yani shirika yote ono ikuza bikabango kala mai tikatene sindimota ikundi maundu mamesi maneke bibeti lakini ni kudia ame mundu concern na kila chende katika kesio matukano kudia na ngibota na kudia kibeti ubwa kikundi ndebeye katika VSLA ndo na mwenga mwana radio kikundi ni labda tazi ya training yambie na kibeti na nitoenda mpaka kujuli kama muzikola kwa Mose ukita Mose na kana tambo ya kukara umethengezia weza kwa mambo wathengea kulika ikundini ngize kuona ni mambo ya kumana pala manaina mana atite da kula mana atite ni mambo ya kuoselela ngo kuanza zibande naisie na step ombola wambe ko ni change ngokuza mundu tindo naza hata mundu unaoza chilizi chaka ikundi chaka mundu asini maka ni kusio kombola mundu amdo ute kupata ni kibeti ute kupata na museo no maike idembe na musi kuna mugo na otani na siani na siku ya baba na sio sio baba ndu jata pate na mugo sikera sana sina nyo ona sina mugo nazo kondu haume na mane mambio mana pata wakwidwa na ikundini. Asante somo ni cha NCCK. Asante Irene, tunawoni weba undu kwa sa umeni mumaka makanisa lakini akani mwa ingi na manenge lo tongo ivau nye chalo kitonga bayo tongo yo na umwenga atambwa wa mundu muka mundu umeni chongo mundu muka ningingo aisu ona umwingingo ikabitoka mutwe hizo tona kwa siara nondo saundi kwetu kila no yiwa twaite muso wa Biblia mundu muka ningingo mundu umeni wa mutwe oichalo kitongo no kwa sia na pengine
mwika hata kuikiithia kana mundu imeswani ayi ni wetekela kweli kana ithio ngono tuyanane na kuyitha mugo. Ndienda kunena muno nundu andu ni mabwana cia miso na mundu esoma miso ila ukiwa imwendesha we mwene, lakini ithi tionenia undu wa kwasia ati mundu mukano no ambatanzo yolo wa mundu me kanata tuyase andu ni meanene tweke ututwe bamwe tunengane miana ya utongo ithionze tweke maendeleo bamwe nikenda wisekethia miradi niende anya kisione wase wa mundu muka ni wewika wase wa mundu mamuthame mwanya wase wa mwana youth ni wewika katika muradi ti mundu me kana mundu muka na ithitu ithia twatinya Biblia tuyasia andu meyaye mokwati mo musi mebamwe mundu na mwene musi no wailete kwikalianze musi wake mabange tuwangite kwika unduna kana wonu witu wile una no yutwe kalanzi muyuno tusise wonu witu tubikite ba ati we ni familia yake atongwese familia yake meke utu bamwe mundu ila mundu me wathi evyani ng'ombe yake wathi wata athi kutaniye mutwe asio kamusi mundu mukaka kumukulenya mbesa syake mbesa cia musi na evyande nacio mambia ngusanisio sanya cia misi kumile ngusanisio cia musi kusila moko atini na mbesa nisio tuyasa meka lanze meba mwe meke utuba mwe na mamwe indi motumia moko atimo meba mwe kwikethia kwina ngusanisio. Asante. Elizabeth tawe mundu muka be akamwe akandiwa muno ne amwe matila weti na maunduni disi inyo mwikanga ta Gender Champions kuikithia kana akasu onamani mama na kana ni meanene na andu alangi na ni malite ukila na kutongwesya misiyo na kulika maunduni mandu ala meikwa na andu alangi ndwani mbea nasia ni tuikithitie kana ni tubunditie akasume kwiwa nindiwa ona akala single mothers monde nitukwija tumalikitie unduni wa kumelesya kana mena bata kana mena njukumu nene katika community unduni wa kwa kamisiyo tuyo bathukania mundu ni ena ba twasi ubungu mo kana nicho utena cho tuyo bathukania kana ena mume kana ni mukwiye kana ni ena mamutha matebo andu monde ni manengetwe kipaumbele cha kwika maundu katika community kuona mundu mukawundiwa ena njukumu yake ta mundu ila walite kuona nya kana kunithukuma nikenda wese kwitha no hakikisha musi wake ni muongama kila kikuoneka kwa mundu la wina mume choneke kwa mundu mukolo tena mume kila kikuoneka kwa mundu ula wina kibeti choneke ona kwa mundu mulo tena kibeti muradi uno kana ithio la tubundisia andu twenda andu monthe mena wiananu tuo kulania mundu umite ba kana idiata ni musomwi kana ti musomwi ena siendui kana ndena siendui mume kana ndena mume andu onthe twenda wise kwithia ni mayosa me magilasi kimwe. Asante. Ramadhan maunduni masithio muno ni uka ukethia au meno meme mustani ni wambe ela wethi akwina ciathi cia ngacia cia ntheo au meme mustani ni wambe ibinda ni biku ya kwithia onamo amaitu ni tu maite mesane na kunenania nikithio cha mukamba lakini tuitha ni tukuigwana nundu no sietete ngusanisio nigo yu akamele kwetu katika mesa ya ngasi no mundu ila tuwesa mwana mokate yasia ni ngasi titeka kumuta itatuta ngombo na ila sile tuweta asia kwithwa tosa aumeta yu mwana wa kiume no yeketezi kana elota mwana wa kika ila sile tuweta ibinda ngasi ni wele kwasia nanengo kilo kwenda pandu akunia eda ni ku exchange vows whether ni ma exchange na njela yani kana in good faith yiji kwa akani mele kwa katika mangwangu zikita ni mele yani mara kuinene wanamo tandu ndio sio ndio lazimisha kana kake kakatwawe kana ndio akoja mushushwe na mali
katwa iwe wete we sindu wambie kuya wambie kwa sindino wae sindino kana kakate na Mungu kana mwana wake kate na Mungu kola we na yukizo zizo kuza kwithia ula wana mtu weta ndivyo kundu akanimele kwetu ingi katika nyo mambo mangasia ya ngazi mama na pata wo katika nyo ngasia Asante. Irene nata tutona kwikithia kana nitwaite aume bamwe na kabamwe na kumana kwithia ni bethi wana wianu baya misini itu mundu mwate we threatened na kingi chuka ni mundu uko kwakwa no kambithia ninye ni ikoni kibeti cha kikalitendi na ninye kuthambia miyo uya usune mwikali nata tutona mina ki no kithia ni twethi wana wianani ukithia mundu mona kutakwa no nume wiani na ndi sidia na njuyo siana withia kila mundu onde ana utondo oindi twaite kana tukambia mradi netwa sisi uvo wa masaa nikienda wese kwithia twinatia mundu katika kesio kwenda ulika mradi ni nundu masaa manande thiavo kana ethi akikonduna na nituthudhi andu maane mawia misini kithiani kwinza levu tila mundu ume wenza levu na nawo kakata ukavukwa akinza levu na mundu mukano kwikata no kubukwa ethia withambe miyo naona withie mundu muka endie kwikanya kindu kingi kana ethia mundu me wiyo ndivya uyuma ndivya uyuka nangu wisethia nuwolela mundu muka masaa alo tumia abumusi akika mawe matendivi ambie kwete mbesa abumusi kutwika kwete andu visa wa maundu ala masaa ala mundu tinda abumusi thukuma ni kwake no kuthukuma lakini ndaite mbesa na nitukwenda mbesa abumusi kutwi masoni ya mambie kwikata kwa na mawia masuruye masaa tiache uwa nundu wikite kwikalelo uwa nundu mutethese wakube kindu kingia kwika kana seisu uthambe miyo ekidesiana omwaka kana etethio yonge kutwenda kunya kisiano etu cha mundu akika undu munani mwikara ni mwikalile tuthikumetwe katika muradi nikienda isikithi andu nimeete kilola muradi onele kesuvika ivinda ni wongama niwethia na uende muradi lukatweke muradi wakie na wewaka kana wewa umememoka wisethia muradi ni mawosa tawitu mwana rika nangati wetina nundu muradi wewa andu aima kana mutumia asi muradi wewa ibeti twenda wisikithia muradi uno niwendea onele nsisike yongamya muradi yake muradi niwendea na ni mawosa tawo kuno kitumito kaenda kwete kila mundu onze katika muradi ena itu kenda wisikithia ni mawete kila na muradi niwendea mbe wana miaka yokite kutendie kumya omaswane wasuma mituo isute kalana yo oila yume asiamu vayume kana ulongi Asante. Elizabeth kwa mundu twithukiisie kana utwiloele ni ata matwana kwika kwikithia kana nitwatethia kwete wiana numi sini itu kulati uthukuma ndwani situ nasia kwa mundu la utusiaite kila ndona kuweta ni kana kisomo kila tu nengwe ni gender champion ni tu chose kithwe kicha maana na tukikikia katika practice na ndio tweko ukethia kwa misikwitu maundu ni mendete nesa ukethia bai mundu kwiwa kibinimwa ethia ni kibetike kiwa kino thasio ethia ni mutumia kiwa no thasio ona cio ciana sikethia sikiwa si bantu bala bailete kwibinda yo bikokethia na kana ne tukono ciana mbingi ciutia mesisi kivi undu akwithia asi nita me kuisukuma undu batailete na kondo abitumichu asi methwa na umani ukethia nimekala na ciana cionesa mutumia nimekala na kibeti chake nesa nake kibeti nimekala na mutumia wake nesa na bwana Robert kongelela kila Elizabeth wawetani kana ila tukwika masomo maitu kwa kisioni nikienda wisekwithia twinatia mundu itina ni tutu sisi yake then mwende takwika kisomo venyu kana mpala muthi usome vyandu
mundu ina mamutha ma mwanya no atone kubikia bandu bau nao kama kutumia sindu ila sibuke thani nyumba cia kwitethesha kana si sawa kibetikie na mwana no tuke na mwana wake katika kusomethia newe ni twina etu ala mena ithwa miaka 18 na mena ciana twithiana training sio nikenda usikwithia ula mwitu niwe takili yake kisomoni tukiko training situ niwithia twina okiagiva kana ni twitio gender champion oke kututethesha kwa ila ciana bandu itina asine kodolo ainyamo mendeo soma tona bandu matono thi kuongesya ciana ila sikwendo ikuonga kwa training situ sitia mundu itina kibetikie na mwana mundu na mamutha ma mwanya na ikuwa masama nini mkenda tusubia wala masatu kwasya tuikanange masane tukendo thi manza mbesa kembithani masaa 3 netwa amina kisomo cha wini tukika mondani nikenda sikwithia mundu mukuka no mundu utaena utakwata ibuso ya kusoma kila tu musomethia nukuona ona kisomo cha agenda tusoma na practical kwanza ya kusola kengithia tuenda kusoma yulu akona mawia tuisola uyola utetha swani mundu mukamu ndume tuisisya ula tutona kwana nuiva nikenda sikwithia mundu utakwata ibuso ya kusoma ona kenuona mundu ala mende kisioni asante Ramadhan masomo asu matetheti ata masomo matetheti na njia mbingi nundu siti kwangu ala aku soma kwa sia matukwa andu digital na wako andola ku nitoma kwenda kala nitu ondu airimu wawata tisoma na kusola nundu ila tu sola ije ndeti tiana ni katika kisomo saila tu soma ka sola wisagwe na mundu na mukuona katika maybe katika group ona kana amana kila kitu kara na wakwati na waziando akunimo kwa kwati mo makwa time lakini meso kwati makwata sana sasa mikwata sana ilecha andwa muika ndona kwaje mundu no kwati ano kwa kwida I practice no kuigino lakini ano aku wesa kwida I practice no kando sisi ko ka ndadi sweli nikato na kwekika chuno kindu kile notice katika ground ukisa kwida wenda ni gino mundu mukunda ni gino kondu kikisomo ni ila tu kulula wisa kwida andu akuna mwana makwatia na mundu amwika nake no akwatia na nitatungia ni andu awa kwida monde ni masoma klasi kiba kimwe ni mwamia nania nitamea weta asante Robert enda kuongela bu kwa Ramadhani pekendu tupundi asiakita wa vision njani na tusiasia pala tunaye na pala tupikie kisomo kini kitutethetie ithu ta community kana nikitethetie community yitu nondo no tusisia ishirika yechuka twaiva na twekata na yuyu kuma twamana tupikite pa twikitata for example whether twinona abata wa kwithwa nasio ukethia nitukuona abata wa mesini yalete kwithia inasio ethia twinona abata wa kwana mawea oyini tukuona abata wa kwana mawea na twamina kwana mawea outcome kana matokeo nimo misi yitu ina moyo na makauma yiko misi kundu wa ukisomo geni kitutethetie ta community asante ona kwasio Irene kwa uyuti na policy imkumotethesia thini wa kwanisia wiana ni amevai kanetha ndivo nona ni yailite kwithwa bo policy sivo na sivo thina withia okusianisya na Kitui County mena gender policy ambayo in progress na tio kukumana na kusiovia the national policy yani mawithi lukoma Kitui County ku policy hivo na ila ya Kitui County nitwasiesie mianela hivo na nitu miandikite kuno ikite kutalia kuyaniswa kuvitu kivyo lakini policy sivo na tona policy pia sia unpaid care works tonotethesia mwitu ala matinda amusimotho kuma mawia matendevi ku policy sivo no kuyanisya kutele asante na alama yani mailite kuyanisya nao development partners na the government asante masama itu nimaliwa madhala ikulyo jemwe kwa kila mundu tuminite niambia naku Ramadhan yes myth twese myth myth
ni mithi bemwe utona kukulia andu umundi umaikana nayo ni ngatu ithiwe na wiananu wa mibai pe mithi motacia mundu umwe nawe nyau we chongo isuti mithi ya mukamba ni mithi ikumislead andu ciongo iria ciakomana bandu bamwe ciciokene ciona woni umwe niciona woni munene kondu ila mundu no wayo cia mithi no yakwacia niwe nyo niwe chongo cha muci kodicate kilo luo then ogeza kwita mususu ndina mugondu atwaita andu indi matelebikara mataile todi kwa ugando maikana na kiu sikalende besani tunenanie tuyanene tanene. Asante Elizabeth chumwane ki umundi ni wakwambelelia ni chao kindu kimoto na uthuthia mundu eke chumwane ki towards kuyanania mibai o kindu kimoto na muthuthia mundu kindu kila ndo na kuthuria mundu ni kana nikenda mibai yananu ethia kwina nzama si kana utongo iwe kisioni ethia atumia ni mekusa kuona mama na mwene masa kuwe ona youth na yo usishwe. Asante Irene minokilia na ku NCCK be bandu bangi mwina mradi tosu wendeye athi na mwina mibango yiba kwikithia kana pengine ni mwabikie isio ingesio kamba na Kenya. Oyu NCCK ina miradi Kenya kundu tofauti na Kitui County tuina Kitui South ambapo ni Ikutha Ward na Athi Ward na Ikutha Ward mena miradi kukonya maundu masiana na Athi Ward ni boto kwika mradi wa kusubia mawithuluko na no twende kusisia kana no tukwate afadhili yangi makuka on board matutethesie kuongelela miradi Kitui County kana kundu tofauti na kembithia no wende iwe kuthukuma ono itu no reach out tukethia oni itu no twathukuma tukendesha miradi kundu na kundu nzi ya Kenya. Asante na mabundu acio sumutwa iacia moene nthini maiba kana NCCK niyo yungamite eni nzi maiba NCCK niyo yungamia masomo na nundu ni tunengetwe mbesa kwisila CFGB Canadian Food Grains Bank na United Church of Canada hivi implementing partner kwa wafadhili asu mbesi isu nisu tumika kusomethia andu maathi. Asante kwa nusu ndatika na kutona kuta mwithukisi ata na musiaisia yolua kwikithe kana into ethi wana uyanani wa mibai tuminukithia tutona kwasia andu tuambie kuchenja kiliko na tuambia kubindukana nzindi endete na tuyete mawasia bamwe kila mundu ethia na mawisilo tofauti na wasia wa kila mundu ithukiwe no kinengwe ndaya. Asante ngobea Ramadhan Kinyamasio gender champion kuma Athi Ward ondumwe na Elizabeth Njoroge ona Kenny champion wa maundu ma mibai kuma Athi Ward na Irene Nguka officer wa mibai kuma NCCK ndiye sana kwithia wa Athi Ward ni the Athi Ward. Asante ngobea ndo kandeni wa studio sito na kutuelesya mwithukisya ni wewa museisya ni wewa nake na indi unit twatie wana itoneka na withia ni twandisya twikithie pena uyanani wa mibai kulati uthukuma numbani situ ona makanisa ni ibandu bonde tukekala nthi na tuketha na mwigwano no twete mugo tukaete maendeleo na tuona muyana musio wa aspects sio the cia thayu witu na ndi turungia mubea NCCK nundu wa kilunguki ndu mwena partners mo Canada Food Grain Bank na United Church of Canada na muradi wa nature ula uendeye wodini ya Athi ndi twithia ningi wa kwambililia nthini wa kilungi kintakio kirero ni NCCK twinene ama undu makonetie ni ma undu tona kwa ilia ni ma yitu tiwanesa nyenita wa Robert Mutuku twithia nesa ito na nusu thini wa vilingi wa mauvo.